Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары, урматтуу мекендештер. Эфирде кайрадан биз бүгүн бул чыгарышта бортовой спринтерлерди көрсөтүүнү улантабыз. Бүгүн 2019-жылдын 29-декабры, вторник, Бишкек, Риом, Унаа базары. Mercedes Sprinter 1 скаттуу, жылы 2002, $6,800. Коробка механика, растамашка болгон, оформление бул элек 0550 50 52 18. Sprinter 310 1 скаттуу, жылы 99 механика, 318 000 км жүрүптүр. Баасы $8,500. 0704 42 54 25. Sprinter 416 CDI 173 000 км жүрүптүр. Жылы 2002 2.7, коробка механика, 5 ступка. Борттун узундугу 3.6, 2 скаттуу, Белгиядан келиптир. $13,000 дейт баасы. 0709 12 03 80. Sprinter 412 387 000 км жүрүптүр. Жылы 96 2.9 механика, $8,500. 0707 12 44 12. Mercedes-Benz 316 1 скаттуу, жылы 2004 2.7, $8,300 дейт. 0706 00 15 10. Дагы бир Sprinter 1 скаттуу, дубл кабинаны көрсөтүп кетебиз. Жылы 2004 2.2 механика, $8,500. 0558 00 51 73. Sprinter 2 скаттуу, жылы 2002 экен, 273 000 км жүргөн, механика 2.7, растамашка болгон, оформление бул элек дейт. $12,000. 0703 61 17 13. Sprinter 312 1 скаттуу, жылы 97 2.9 $9,000. 0706 67 35 45. Sprinter 211 1 скаттуу, жылы 2004 2.2 турбо, $8,000. 559 90 18 86.
Sprinter 302 bir skatu double kabina жылы 96 объем 2.3 mexanika $8.500 0709 28 30 34. Sprinter 308 жылы 95 объем 2.3 $6.800 0707 23 07 74. Bir skatu double kabina. Mercedes 412 2 skatu жылы 97 29 turbo dizel бағасы $9.000 0709 28 30 34. Volkswagen LT double kabina 2 skatu жылы 2025 свежий келгенде бағасы $8.800 0703 73 82 30. Sprinter bir skatu double kabina жылы 2005 22 турбина $8.500 0509 21 22 90. Sprinter bir skatu double kabina болып бар, 313. 313. Сиди 2 объем турбированный. Жыл қайсы екен? 2000 жылғы. 8,5 сұратам. Болыш қанша алатам? Болышы бір $200 түсіп берем. $200-300. Номері 0708 69 55 53. Ушул номерге қарыңыздар. Bir şey var. Mercedes Sprinter 2 skatu 313 жылы 2003 double kabina самосвал 2.2 екен объем $11.500 0557 40 50 70. Volkswagen LT 35 bir skatu жылы 97 объем 2.5 длина борта 4-5 метрге жазып тұр. Расымышқа болған оформление бұл электrik. Мотор ходовкасы зыңқтап жазып тұр, мына өзі бұл жерге. $6.200 555 67 28 18. Sprinter 412 2 skatu жылы жазылған емес, бірақ борттың ұзындығы 4 метр деп жазып тұр. Бағасы $11.000 0788 05 11. Dostlar, bizim bu çalışmamız ayağına çıktı. Videolar жаққан болса, лайк басып қойыңыздар. Biz keyingi çalışты көрсетуін ұмытпаңыз. Görüşкенше.